Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمسلمين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Katurada kesemete jenatan tretan masyarakat lo jejer napa nyaman kaja RT 5 dejen lapangan napa sobung tengah deje lauk timur lauk sobung iki seteja semol jakisan kusi Allah kong langkong deka para bengasepo para tokoh agama tokoh masyarakat jangkolang abdi tak mampu nyebutaki asmaipun para tokoh tong persetong samuga tang orang narasa ta'zim batin gaulah deka para tokoh sitak kasebut asmana tantretan ngereng langkong dimin kaula serang panjenengan adua deka junat Allah akatia kaula serang panjenengan saat semakin kadito takdir bisa along polong ing dalam suasana ukhuwah lillahi wa fillah ngereng pak adua ka Allah manter papolong apole pereng ajunan Allah taala paki tina akhirat ning swarga asarang para ulama para aulia asarang para anbiya langkong-langkong asarang sayyidul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Juganan panjenengan hadir bigulai tuakinah baik sebedeni dalam musalla utabe seping namping nepok compok seteja bigulai tuakinah mantermu kaya parina keberkatan pada Gusti Allah berkat racikenah berkat umurah berkat keluargana berkat combon berkat segala-galanya seberkaitan berkaulah ajunan amin Allahumma
pola-pola beda dari kaula sareng panjenengan sehadir malam mangken ngagungi problema kaodieun persoalan kaodieun pola-pola dari kaula sareng panjenengan sehadir malam mangken pola-pola beda sing ngagungi otang beda baki tuh luar cek rajin cek ranjing saya jawab raja cek kena otang itu aki nabi gula mantermu kaya pecah pada pona otang namun adu angan ini kan lebih kompak nih tanda-tanda saja saya mau jaki serang Gusti Allah kalau serang panjenengan malam makan ni ka along polong ning musola napa nyaman Ustaz musola ni ka Nurul Huda cek sain nah asmana ni ka Nur ni ka sonar Huda petotu mantermu ke nalekana kalau serang panjenengan ni kadretan malam makan along polong ning musola Nurul Huda mantermu ke kalau serang panjenengan olia sonara petotu na Gusti Allah amin. Acara Isra Mi'raj nikah Pak banyak manfaatnya dan banyak hikmatnya sampun tak kasamaran tretan acara akadia silaksanaki malam mangken nikah aropaaki sarana silaturrahim setong tatangke ben tatangke selain setong taretan ben taretan selain engkina punten tretan pas bisa long-bolong benyan nganika ini kan barokahna yonceng bareng tuan rumah ula Muhammad Hasan saya dari koncer bila tapangkia bareng masyarakat lo jajar benyan nganika mana bita kalaban barokahna yonceng Isra Mi'raj yang kira punten along-bolong kati malam mangken ni Pak secara kasat mata akatia kencereunna sabiasa tapi oni ngabanci dengan tretan yen along polong akatia saya laksana ki kaula sareng panjenengan saat mangken ni Pak konjurunna luar biasa rajut reta engki di antarana hadis sahih riwayat Imam Ahmad Pak can dawuhna ku Kanjeng Nabi Muhammad majtama'a arba'una qauman min ummati illa stujiba lahumud du'a Allah tak long-bolong Pak Polo dari tang umat dan dia benar Gusti Pak Polo ni kan pun lebih ni kawan coba bitong lebih nama punten Pak Polo ni kan lebih ki ngeceng senapa orang yang biar Ustaz satu saya ketan ya cek lebih nah ho satu saya ketan ni dan dia benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak long-bolong Pak Polo orang dari tang umat kecuali mun atua pasti terima berkusi Allah marah engki pasti terima berkusi Allah teretan mumpun Pak Apollo ni kan mangkan janda buna para aulia teretan mun bada orang ni ka Pak Apollo umat Muhammad Apollo mesti salah setong berisi beli magege ni kan tak tahu siapa sih beli dia eki teh temu apa sih nengi luar apa sih nengi dalam saya kamma tak temu eki dan ini kan diantara faidah na Pak saya nomor 2 tretan dan dia benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa tanasarat minhuma dzunubuhuma Pak sobung 2 orang Islam sekak lima 2 orang Islam kak dinto saling ketemu ning setong tempat pas saling asalaman akadia kaula sareng panjenengan nikah tapangki ning setong tempat saling asalaman saya maksud firman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kan cepon deupun guru batan kaula beni perak saling asalaman tanang Pak tapi saya paling penting saling asalaman ateh artinya 2 orang Islam cetapangkin setong tempat nikah saling rida saling sobung rengket akati kaula sareng panjenengan maskin tak setujunya saling asalaman tanang tapi kan saling rida Pak engkina punten saling sobung rengket setong ben selain engkina punten enten mikeng bade sing ngosok kagula luar bade se pegel kang kok mun bade dana tak apa-apa nukul engkok keng mari mukul sia muruh gantian nggih canda mun Gusti mun bade 2 orang Islam saling tapangkin setong tempat pas saling rida illa tanatharat minhuma dunubuhuma kacau bekrut
putus dari dua orang Islam kelak tu satu sana. Kalau polo nggak nih ketretan ani ka arobaki media sarana penghapus dosa dekat kaul sirang panjenengan cangkolang tretan mangka nama Nabi beda koncengan dekat tinggal nikah manabi sobung uzur syar'i hadir pelebar tusan nih Pak amin Allahumma. Nomor dua nomor telok tretan ya insya Allah tapi tahun nih nikah si tepak berema tahun nih insya Allah ambian nikah bubar dari acara nikah insyaallah tak kira lapar insyaallah beda saja bangun tak ada perian ke gula nikah berarti ini insyaallah ambian bubar marin nikah teretan tak kira lapar karena beri deer marin nikah ini kan manfaat iya Pak kan penden dan tahu saat anak makin biane compok ben ini merah ambian saya milu hikmat dah keluarga ambian compok milu hikmat kia karena teretan kereng dia embak ya ada nembian dia arwah beni esebet tawa engki kasak berkat beda nasen beda jugon beda kejenas terus saya compok juga milo manfaat tak saya lo tapi si paling penting Pak nalekana kalau serang panjenengan nikah beda haflatul Isra wal Mi'raj saya paling penting acara Isra Mi'raj ni kateretan aropaki motivasi penyemangat dekat kalau serang panjenengan sopa aja sipun afejeng lemak bektoh sopa aja patambah khusyuk patambah ikhlas bejengah amin Allahumma. Juga nan pola ya mater sobungah pola beda dari si hadir kak dinto bejengah ya bejeng mun pola nak long pulong la colak duhur abajeng asar abajeng maghrib abajeng isya abajeng subuh tak abajeng bedengan nih Pak tak ada sing ngakoh lamun ki bade si akati kak dinto barokan nama bade Isra Mi'raj arapanna mantermu ketak long pulong apa boleh ho amin Allahumma amin le pola juga beda dari kaula serang panjenengan sehadir nikah pola manter so bunga pola ki beda seta tabuka atena kita bejeng beda ki sahabaan coba nyuncung kor nyuncung tak ile kebele pola dari kaula serang panjenengan nikah Pak beda sehadir kita tabuka atena ta bejeng lema bektoh la barokan Isra Mi'raj mantermu ke parina hidayat saingkena pada 3 bulan Allah siapa jeng amin Allahumma amin eki tretan mun polana beda umpamana orang si hadir acara Isra Mi'raj pakun tak bejeng Isra Mi'raj mun polan pakun beda manfaatah king tak pati raja manfaatah eki lo si gogok si istimewa si hawala tak bejeng barokan Isra Mi'raj pas bojo engkok malam mah dadi panitia Isra Mi'raj masa pas setia subuh kok tak bojo mulai setia kok pas bojo istiqomah insyaallah gogok nih ketretan amin Allahumma. Juga nan tretan si terakhir nih kak gula cangkolang tak bisa mator jeng lajeng kawan jenengan saya paling penting Pak enalekana kaula serang panjenengan mabada haflatul Isra wal Mi'raj ngireng detiaki acara Isra Mi'raj nikah tretan sebagai sarana muhasabah sarana mengambil pelajaran deka careta terjadi deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ebektuna Isra Mi'raj Allahumma shalli ala Muhammad lo karena macam kadetian saya terjadi ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ebektuna beliau nikah menjalankan perjalanan suci Isra Mi'raj mulai dari Makkah dekat Palestina naik ke langit ke peng setong sampai ke langit ke peng petok sampai ke Sidratil Muntaha sampai abali boleh ke Makkah ini kan cerita macam-macam harapannya kaula sareng panjenengan nikah supaya bisa muntut pelajaran dari cerita-cerita yang terjadi di kajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya ngireng teru
saya cuba ngiring cewek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum aku cakap Nabi Muhammad ni kak, tapangki pereng ajunan Allah kaku nerima syariat bejeng lemak bektoh. Beliau ni katretan ayat ini pertama masuk ke surga. Sehadir malam makin mentermuka berarti ahli surga kapi amin. Nyalonot ke surga kapi amin. Sobung cetak kaya ning neraka amin. Ayat ini masuk ke surga Gusti. Ijoklah nyaman surga pak. Tempat kenikmatan tretan. Banyak kenikmatan siola tiku segaji Nabi Muhammad parengaki bereng ajunan Gusti Allah dak ke penduduk surga. Iantaran tretan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngatela setong songai yuqalu lahu Rajab. Songai kadito saya katela Gusti Kanjeng Nabi Muhammad di surga nyamai bereng Gusti Allah kalaben asma songai Recep. Songai Recep. Makin mumpung ki pada bulan Recep. Inna fil jannati nahra sangkun nang swarga canda buna Gusti bada setong songai yuqalu lahu Rajab nyamai songai Recep. Ma'uhu ahla minal asal aing lebih manis ete bang matu wa abyadu minal laban ban lebih pote ete bang susu. Orang lo jajar tero tak tero nginoman dari songai ini kah? Ya bani songai lo jajar nih kah pak? Mun songai koncer lo jajar kan leko teretan. Mun nikah masya Allah pote nggak susu manis akati matu lebih manis di bang matu. Kalau jarang panjenengan montero ye num dari songai nikah pak. Syaratnya gampang dan dia benar Gusti. Man shoma awwala yaumin min Rajab sakallahu min dalikan nahri. Siapa orang siapa satanggal setong bulan Recep maka bakal ebri nginum bareng Gusti Allah dari songai Recep nikah tretan. Tanggal setong Recep. Tanggal setong nama pak? Cangkolang gula tanya ki buru tanggal setong beda ya siapa sah? Beda Palang. Makin ini kan wonten hebat tanggal setong Recep. Makin ini kan ngucak malam petolekor atau malam belu lekor. Ini kita makin ini ngucak malam petolekor berarti ngucak malam belu lekor. Walhasil pak masyarakat lo jajar tanggal setong lah ngasep. Ayo pak doa ke Allah matermu ke palanjang umur tapangki bereng bulan Recep tahun bakal dateng tanggal setong bulan Recep bakal dateng tretan. Ayo pasa-pasa sanggup pak ki? Aduh mata yakin pak. Saya jawab maning kelema ho. Sanggup pak ki? Iyalah cek iralah. Apa alhamdulillah tak apa saya tak apa-apa. Jambian benitang penakan. Tanggal letong Recep pak. Anak-anak santri dan gaula manabi tanggal setong Recep bigule papasah. Wujud paki bigule. Kifuru tanggal setong Recep nak-anak santri tak bisa apasa karena yonceng bareng guru beten gaula Habib Ahmad Barakwan. Pas tanggal letong. Onjengan nasobu. Waduh jangan gula kanak-kanak dia tak bisa anak-anak. Ayo sudah kita tanggal 1 ini yang tahun-tahun sebelumnya kita istiqamah apa tanggal setong Recep karena kita menghormat guru kita. Sudah tanggal 1 Rajab tahun ini gak usah puasa keng laguna tanggal 2 qodai jong jangan gula ampun tanggal setong Recep tak pasah malam tanggal 2 asaur nak anak tretan gula nuro asaur kia pak kol telo asaur jogi kepi gula asaur. Jadi malam tanggal 2 kol telo asaur le kula tretan kulak kukul sapolo pak konjongan gula pak onjongan waliman lastare waliman ni ketretan pon doa gula yatore kamper bereng tuan rumah kiai ajunan yatona kamper pak aso gula kampera pas pon erampate nase gula mator ke tuan rumah jangkolang tuan rumah gula posisi makin ni kaki apasa malam gula asaur manabi ini serang ajunan tuan rumah gula tak ada gula pakuna apasa
mun yeti ni serang panjenengan. Pas tuan rumah ngucap, kiai parlo na beton kaula kadin to kiai, ampun sebulan sebelum nasi siapa ki serang abdi na kiai, beri abdi nyampelimbi kangku ajunan kadin to kiai, katipun apa menabi ajunan pas tak ada ungki pun pak gua bikula bodoh bikula ya. Dapa koncer sap maka sapole gula pak. Tapi gula ni katretan ambu apa sa Arya beda ilmun ho ya hihihim biar nih kan Arya beda ilmun apa karena cebon dah pun ulama fikih pak ngani katretan kaulah terang panjenengan manabi parapan apa sa pas namui kecompon tretan umpamana kecompon kancah pas panjenengan yang kaya bideng yang kaya nase empian mun pakun apasa tanginum tangakan tuan rumah aroma sesake atina napa canda pun ulama fikih empian maskin apasa langkong sae ambu apasa yo ngaruh berilmu na pak ki oh beda boleh si perlu terang aki tapi nih kamu pas sunat pak engkau kau beter embian dagal telur Ramadan pas nyari panamuyan dan kiai tak apa-apa mbu munapaan namoy gua pas sunat ho jauh keliru tafsir embian kiwa ki mun embian apa sunat Senin Kemis umpamana ki bulan Recep nih kata gal hitong Recep embian berapa nawasah namoy embian umpamana engki tak ada pakun siapa satuan rumah aroma setak nyaman aroma sesake ate perasaan langkong afdol panjenengan nih ketretan ambu apa asa ngali baki insyaallah tapi nggak nih ketretan dalam bulan Recep nikah karena Recep nikah Ashhurul Hurum pak jadi Allah Ta'ala nih ketretan milepan saponapan bulan dari 12 bulan sebeda pelepan saponapan bulan diistimewakan pamulja berkusi Allah eta masuk sampun tak kesamaran tretan bulan Ramadan ini paling muljana bulan selain bulan Ramadan pada pampak saya sebut berkusi Allah kalau sebutan Ashhurul Hurum 4 bulan saya haramaki lo nikah neng 4 bulan saya haramaki nikah kalau haramaki apa haramaki perang pak haramaki jihad jadi kaulah serang panjenengan menabi tepak ke bulan Recep nikah jihad perang dengan orang kafir harbi tepak bulan Recep nikah tretan kau tu prei kau tu libur makanya saya kalah ke Suria Rusia makin nyerang Ukraina arwah tak sesuai sama sekali dengan Islam pak karena mun bulan Recep tahu le beda perang ngilam Islam makanya ekoca Ashhurul Hurum bulan-bulan saya haramaki apa haramaki perang le beda 4 bulan saya haramaki perang benika istimewa nih ketretan mulja nih 4 bulan nih nah kati saya dibagi berengkusi Allah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dari 12 bulan sebeda epele 4 bulan berengkusi Allah diistimewakan berkusi Allah. Nah apa sih 4 bulan nih kak? Kayak ini kak pak. Yang pertama Dzulqa'dah. Napa Ustaz? Mun maturana Dzulqa'dah? Takepe. Aduh cek cubanya mana? Takepe. Ya takepe ke apa jadi ya? Takepe. Oh engki cek pun dia pun abah badan kau lah. Takepe ni ke maksudnya takepe dia kedua telasan. Engki. Telasan kini belum telasan raja telasan kini ini kan sabel pak nah mari sabel Dzulqa'dah mari Dzulqa'dah Dzulhijjah telasan raja beda tengah-tengahan takepe bener takepe kedua telasan benih takepe ke apa kok takepe pas reajah Dzulhijjah nikah mari reajah Muharram mencan maturan soraki nah mari sora nih kemakin nih Recep sabulan penting bulan Recep nih katretan kau serang panjenengan pakon mabenya apa sah khusus sah dan kifuru tanggal setong lemaken kan kita tanggal belu lekor pak ki beda karena dua reh
ngireng bula tanya ke panjenengan kare dua re bade si sangkup awasa bodoh jawab palang nih bade si sangkup awasa insya Allah tuh laku beruk kiai kiai bon tandretan tujuh saya mulia kisah Gusti Allah estona kula terang-terangakin banyak mengenai Isra Mi'raj nikah baktuna kusah kajian Nabi Muhammad ki baru masuk ke surga kita terangakin nikah nah apaan bayi saya latih kusah kajian Nabi Muhammad dengan surga pas kusah kajian Nabi Muhammad juga pangatela neraka pak baktuna Isra Mi'raj nikah lho nah apaan boy siksan Gusti Allah saya pakatela berengkus Allah dekat kusah kajian Nabi Muhammad ini kepenting terangaki sareng para ulama dekat masyarakat supaya bisa kekebai muhasabah niki tapi mengingat waktu kat itu ampun tidak memungkinkan rasana maskin nasa kader keluar di lesan abdina napa se pada pak abdina dek kajunan nikah mantir muka deti ilmu manfaat barokah ban abdina nyon dek kajunan nyon pamit dek kajunan tak bisa nerosaki acara kat itu sampai akhir otamana dek tuan rumah karena ki pada kefarduan selain cangkolang abdina nyon eti langsung pu berah karena ki pada pengajian yang geding sare cangkolang iya ini pagi bos aja meninggal menikah selain manguk merongo nih kan iya ini pagi ya cangkolang abdin nyun sepora menabi beda kalimat sekasar metel dari lesan abdina nyun sepora tak makibatas ya akhirnya kelaban hadanallah wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.